Hei Akashvani Aizawl ani Chanchinthar atsiar tu Marian Zothan pui. Mizoram Lok Sabha in Thanlo Torata na inbuat sa inangor takakalpui ani. Mizoram Pradesh Congress Committee Chuan Kubin Lok Sabha in Thanpuya and party candidate Turin MPS retired Pulal Biagzama anda. Election Commission Chuan ninga ni khan electoral bonds data set chu mipui muthei Turin antitsuak. Kuminal Lok Sabha in Thanpui lo tura inpuat sa nakalmeka in Thanna na mantur EVM le VVPAT Sunimin Khan district shanga randomization voi khatna nei ani. Aizawl DC Conference Hall DC Nazuk Kumar hawan nei ani a in Thanna felfai taka theinan EVM randomization hinei chin ani a EVM te chu khoi constituency le khoi polling station ange da anni don ti tu ma inan shelok lawa. Computer kaltlangin serial number mangin EVM call te hi khoya man tur nge ti thanchin ani. Lungleya chuan district election officer le borsap ni Bokpilal Ramdin Liani chuan aman puya. Lunglei district chunga hian pink polling station somni palitia min polling station za somsari paruka oma assembly bial paruka Champhaya chuan NIC Conference Hall ke fangtlang Champhaya nei ani a first randomization a hian Champhai district parliamentary segment pathuma EVM le VVPAT man tur te chu computer manga thlan chua semrual ani serchi pa chuan district election officer in Thanpui lo tur hian atan hian electronic voting machine randomization chu additional DC Pujamsal ni thanga hovanei ani a EVM randomization thokhatna a hian election official dangte baka political party shangshang IO tele chanchin bumi te antel ani Longtlaya chuan NIC conference room a district election officer Puchimal Siva Gopal Reddy hovin nei ani a Longtlai district chunga polling station za somriat pakhata in Thanbai puitur presiding officer assisting presiding officer le polling officer tur te chu Tlavenga tur chutelin khol manga clear fel ni in ankal na tur assembly constituency ti fel ngal ani a team in koptur le ankal na tur polling station te chu second le third randomization a khol mang ve kati fel le ani ang Mamida chuan DC Puviel Remlia na hawa man ni in DC chuan ECI Rahman na le du dan chu arin tlaka a fel fai thu asoya EVM khol man tur te hi a man tlak le tlak lo endik le vek ani anga khol manga clear fel na second randomization hi nei le tur ni in mani du anga sik soi le khoi ching pen the ani lo thu asoi Mizoram Pradesh Congress Committee chuan Kumin Lok Sabha in Thanpui lo tura party candidate Turin MPS retired Pulal Biagzama anda MBSC President Pulal Thanzara chuan Nimin Khan an candidate tur hi puangin MNF ne na common candidate nei tura in biakna a to ati a an nei le lo chan chu BJP be tur ber an ni awang le MNF in NEDA an thopui anti top the lo wang ani thu asoi Congress candidate tur Pulal Biagzama hi an chungkwa in Aizawl model venga an cheng meka kumsang ni sompani June thla a Home Department a Joint Secretary a posania Home Department a hian a pension thleng omin secretary thlenga kai sangin Mizoram Police Service changa Home Secretary ni masaber ani Home Department a tho chung hian Mizoram Sarkar le Tripura Sarkar IO tenen bro chungchanga in biakna a voi enge mozad Mizoram ai a oa Mizoram Sarkar le HPCD te remna zonga in biakna a Mizoram IO team leader ni in hlotling takin in remna an zia pui theya hemizara hian Sinlung Hills Council apiang ani Lok Sabha in Thanlo tura hian party chen khatten candidate puang to in Mizoram Rural Lies at PM chuan Richie Vanlal mangaya anrata PC party in Rita Mal Somi Ratin Pulal Shat ringa changte chu independent in a chu dona voin hian MNF party in an candidate tur an puang dona BJP ero central lamin an puang do ni in state an thunei tu ten an soi Vaireng te forest range staff le Excise and Narcotics Changkop ten tun thla ninga a saphukor kezi somkwa pariat vel an man chui zui na kalzela mi pahni an man Forest Department chuan la zui thangi komsomli pakhat champhai le vanal zoni komsomli pahni zem bok Aizawl te chu manin district jail an da lut ani
ami man zinga la zui thangi hi Wildlife Crime Control Bureau te po in hun inge mo chen atanga anlo chui to ani a pi Margaret Ram chani Divisional Forest Officer Kolsi pin athu chwa siama atarlan dan chuan tun thla zing darli lemnit somli vela Vairengte Forest Range staff le Excise and Narcotics Changkop Pen Sapukor hi phailam achanga anron phur chau chu an mana lirthei khaltu lal Daniel Shilong mi ni a in chal an mana lirthei a hian ama chau achuang ani hemi thopwai chui zui na kal zela hian hetiang lamsum don na lama azom puite chui chun zom ngal an ni a in hnam hnoi ngei ni a shiat mi pani la zui thangi champhai le vanal zoni zema bok Aizawl te chuman an ni a Aizawl atangin mi pakhat la chanpuya Bethlehem veng thlang Aizawl khosamek chu man ani bok Tarlan to angin Sapukor hi Vairengte Excise check gate Shillong le Aizawl in car Mexicap service atanga man ani a Mexicap khaltu hian counter ngak tu ten voxarep tia an soi thu le counter da tura anti anga phurmai ani thu alno soi to ani Saitwal District Huam Chuga Branch YMA te ta na buat sai Mizo in fiam na Mizo Indigenous Games mga inti siak na chu voin hian chun zom ani ang DTK Aizawl le Mizoram Indigenous Games Association miga buat sai Mizo in fiam na Mizo Indigenous Games mga inti siak na hi ni o tur ani a inti siak na mun tur ra man masak Saitwal Public Playground chu Nimin Khan khom dani na zirlo awangin Saitwal Auditorium ma chopchel taka inson ani Mizoram Indigenous Games Association President pu MS Dongki Matsuan thu soin chak thlang chimle mar ramri depa ramri ven himchul anti angin pile pu te achanga ro chun in fiam no te chu hum hima chomnun zel apoimo ani ati a namdang in fiam na enton ringo ta hun manral te chu nam ding chuak an ngai lo ti soin YMA te point nam in fiam na chu sumtam tak sen ve ngai lo al sam taka ti mai the ani a choi nunga hum hal thar zel tura somin DDK lemiga ten inti siak na hun rem chang an siam chulom omati thu asoi District Huap inti siak na hian YMA branch so machangin in fiamiza somriat vel until theya inti siak na hi chinga Mizo in Buan, in Arpathai, in Suknor, in Sai Shui Po le, in Koiba mangin inti siak na hinay turni in voin hian zo mantum ani a inti siak na tina anti atichap khat na achanga pathum na te chu district ayo in state level inti siak na antel le ang Chanchinthar hi Akashvani Aizawl achanga puan ani Chenaya athlona lunglam chalo zai ngai zinga mi somparia thlotling taka zai anni Health Minister Pilarin Pui Malagna lunglam chalo zai ngai Chenaya Sri Ramachandra Medical Center athlona zai turwa man na siama batch masaber mi sompakwa kaltir annia anzinga somparia chu hlotling taka zai anni to a pakhat chu zai ma ai inin kol langai phot ani Kumin February cardiac camp ZMC abuat say achangin lung zai ngai te hi mu chwa ania Chenaya athlona in enkol na andon nuwa chenkhat anlo ho to ani Election Commission chuan ninga ni khan electoral bonds data set an number telin sumdong tele political party te pui thei tur buat sai chu mi pui mu thei turin anti chuak donors le dong tu list shang hi poll body chuan Supreme Court thupek anga State Bank of India in chipchiar zo ka thelu nuwa an website ta anti chuak ani bond hi March sangni somparia tati chwa masak ber ani a thlamasa a top court in he scheme herin tlak lawa puan ma khachu SBI in a shal chwaka Election Commission chuan electoral bonds sungchanga data chu SBI ne na changa andon angin an website ta as is various bases in an upload ti soi ani Chanchinthar chhiarti topnan Chanchinthlang bui Mizoram Lok Sabha in Thanlo tur atana in buat sa inangor takakalpui ani Mizoram Pradesh Congress Committee chuan Kumin Lok Sabha in Thanpuya an party candidate turin MPS retired Pulalbiak Zama anda Election Commission chuan ninga ni khan electoral bonds data set chu mipui mu thei turin anti chuak chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani